Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye Burundi yahinduye bamwe mu bayobozi bakuru mu nzego za gisirikare, ashyiraho umusirikare mushya ushinzwe ibikoresho ku rwego rw'igihugu, bikubiye mu iteka rya Perezida Ndayishimiye ryasohotse kuwa kane. Iki cyemezo kirakurikira iturika ryabaye mu ijoro rya tariki 31 Werurwe mu kigo cya gisirikare kizwe Kambaze kiri ku Musaga mu mujyi wa Bujumbura. Ni iturika ryateje impungenge zikomeye ku buryo ibikoresho bya gisirikare bibikwa, bicungwa kandi bikarindwa. Muri iryo joro humvikanye urukurikirane rw'iturika rikomeye ryakomeje kumvikana i Bujumbura mu masaha menshi. Bamwe mu baturage bavuze ko babonye umuriro mwinshi n'umwotsi mwinshi ndetse n'ibice by'ibisasu byaguye kure bikangiza amazu ndetse imwe mu miryango yarahunze. Ikigo cya gisirikare cya Kambaze kizwiho kubikwamo intwaro, ibitoro n'ibindi bikoresho bya gisirikare kiri mu gace gatuwe n'abaturage benshi. Ibi byatumye ingaruka z'iturika zirushaho gukomera, bituma abaturage barushaho kugira ubwoba. Nyuma y'iryo turika, umuvugizi w'igisirikare yatangaje ko byatewe n'ikibazo cy'amashanyarazi mu bubiko bw'intwaro, ariko mu kiganiro giherutse guhabwa ikinyamakuru Yaga, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko nta mashanyarazi aba mu bubiko bw'ibikoresho bya gisirikare, ibyateye kwibaza ku bisobanuro byari byatanzwe mbere. Hanyuma kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yahanganye n'umurundi wiyise imbwa itukura ku mbuga nkoranyambaga, agaragariza abarundi ko ntakwiye kumwizera kuko yise iri zina nta kizima afite cyo kuvuga. Nubwo yiyise imbwa itukura, abarundi bamuzi bamya ko ari umwe mu bayobozi bakomeye mu Burundi, kandi ko makuru atangaza bayahagazeho, cyane ko byinshi mu byo ateguza ko bizaba birangira bibaye. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa kane, uyu murundi yatangaje ko ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi riri gutegura inama nkuru iteganyijwe tariki ya 23 z'uku kwezi, byitezwe ko izafatirwa umwanzuro wo kugira Ndayishimiye nk'umukandida uzayihagararira umutora w'umukuru w'igihugu umwaka utaha. Imbwa itukura umaze imyaka 2 yakoresha urubuga rwa X yatangaje ko Ndayishimiye ashaka ko igihe amatora y'umukuru w'igihugu abera gihinduka kikaba muri Mutarama cyangwa se Gashyantare aho kuba muri Gicurasi nk'uko byari bimeze. Ku itariki ya 20 Mata ubwo Ndayishimiye yatangizaga ibikorwa byo gusobanurira abaturage gahunda y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha muri stade Ngoma mu ntara ya Gitega, yibasiye bikomeye imbwa itukura, avuga ko yisimbwa adakwiye gufatwa nk'umuntu muzima. Ndayishimiye araterura ati hariho umurundi w'isimbwa, iyo mbwa yihaye n'ibara ngo iratukura, yabaye cyumva ko hagiye gutegurwa amatora, urumva n'imbwa nyine nta kundi. Umuntu urinze yiyita imbwa akiha n'ibara aba ari imbwa, ntekereza ko nta muntu wamukurikira. Uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko nta gahunda yo guhindura igihe amatora azabera, ahubwo imbwa itukura yabitangaje ishaka guhamura abarundi. Icyakoze ku cyiza ariko nta muntu ushobora kwizera uyu murundi. Ku itariki ya 20 Mata imbwa itukura yahise asubiza Ndayishimiye, amushimira ko yafashe umwanya akamuvugaho, yongera ati gusa ndakwibutsa ibyo mvuga wabivuze twicaranye nawe mu matariki yahinduye kuko bivuze. Uyu murundi yatangaje ko icyo Ndayishimiye adashobora guhakana ari uko hateganyijwe inama CNDD-FDD igamije kumwongeza manda, ateguza ko mu gihe kiri imbere azasobanura uko umugambi wo kumugumisha ku butegetsi wateguwe. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Baranzwe ko umutwe wa FC23 watangaje ko witeze umusaruro mu biganiro kubutsemo na leta ya Kongo byaberaga mu Busuwisi ku gicamunsi cyo kuwa gatatu igwa muri Kongo Kinshasa. Habaye ikiganiro n'itangazamakuru cyari cyateguwe n'iryo huriro FC23 mu biganiro byabera mu Busuwisi bigamije gugarura utuze hagati ya leta ya Kinshasa na FC23, aho bavuze ko hari icyizere bizatanga nk'uko Dr. Rusukari Barinda, umuvugizi wungirije wa FC23 yabitangaje. Umuhango mwadusanze mu nama. Iriya nama yari yo kuduha raporo y'ibiganiro byakorewe mu Busuwisi ahitwa Montreux, ibiganiro hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 na leta n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo biganiro muzi neza ko byari bisanzwe bibera i Doha muri Qatar, ariko kubera impagarara ziririya n'intambara iriyo hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Israeli bahanganye n'igihugu cya Iran, rero byateye umutekano muke n'impagarara muri ako karere kose, kandi niko Doha Qatar ibarizwa. Ubwo rero byabaye ngombwa ko byimurirwa mu Busuwisi, igihugu gitekanye, tuhurira mu mujyi wa Montreux. Ni kuvuga intumwa za leta ya Kinshasa n'izacu za FC23 mwazibonye hariya, zari ziri kuduha raporo y'ibiganiro uko byagenze byose hariya mu Busuwisi. Mugereranyije ibiganiro by'ubushize byaberaga i Doha n'ibyabereye Montreux, umwuka wari wifashe gute hagati y'intumwa za AFC23 n'intumwa za Kinshasa? Urumva ibiganiro twebwe tubijyamo tubifite icyizere, rero tugenda tuhagaze bwuma, tubijyamo tuhagaze bwuma, dufite mbese twateguye ibyacu. Ubu ngubu bari bazanye iyindi agenda, ni kuvuga bavuga ko tugomba gusimbuka ibintu twizeho tukajya ku bindi tutaregaho. Twarababwiye tuti ntabwo ari uko bigomba kugenda, tubanze dusuzume ibyo twashyizeho umukono niba byarashyizwe mu ngiro, niba byarashyizwe mu bikorwa, sibyo? Ubwo yari impuza protocole ya mbere ariyo kurekurwa kw'imfungwa
protokoli ya kabiri ariyo ya Gahenge yubahirizwa bya Gahenge. Turavuga rero tuti tubanze tubisuzume turebe imfungo twebwe twarazirikuye uruhande rwacu twabitangiye mbere umwaka ushize tubarekura. Hari abari bafungiwe hano mu birindiro bya MONUSCO bagera ku 1400 twarabarekuye twabahaye CICR baragenda barataha bageze iwabo. Hari abana bato batujuje imyaka twafataga bari mu gisirikare cyabo, abo nabo twarabatanze. Urumva n'ubu bushize hari abasirikare benshi twafatiye ku rugamba, urumva bahari dushaka gutanga. Kugeza ubu FCM turivuga ko yatanze urutonde rw'abantu babo 778 bafunzwe na leta ya Kongo, mu gihe yakane kavuga ko ufite abantu 311 gusa. Aba 311 ngo nabiza FCM tura mu gihe nayo izaba itanze abayo yafatiye ku rugamba mu gihe bitandukanye. Ibiganiro byo mu Busuwisi bemeje ko tariki ya 28 z'ukwezi kwa kane aribwo uruhande ruzahuruna imfungwa z'intambara. Abagize kushema amategeko y'intara y'Kivu y'Epfo muri Kongo Kinshasa ariko kandi batanze ubusabe bwo gukuraho icyizere no kuvana ku butegetsi Jean-Jacques Purusi uyobora intara, bamushinja kunyeza umutungo wa leta no guhishingira umutwe Ventura. Nkuko bivugwa n'ibinyamakuru muri Kongo Kinshasa, intara y'Kivu y'Epfo imaze umwaka urenga irimo intambara hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa Ventura ugenzura uhoza mu murwa mukuru w'intara Bukavu mbere yo kuba wimuriwe mu mujyi wa Uvira. Guverineri Purusi nta kiravuga ku birego ashinjwa n'abo badepite bifuza ko kurwaho icyizere. Ibinyamakuru bya Kongo bivuga ko inyandiko isaba Purusi ko kurwaho icyizere kiswe mu mukuru n'abadepite 19 bakuriwe na Jean Karume Bahige wahagarariye teritwari ya Mwenga. Igice kinini cya Kivu y'Amajyepfo kirajyagenzurwa n'ubutegetsi bwa leta, mu gihe ibice bya teritwari za Karehe, Kabare, ikirwa cya Ijwi n'ibice by'Abarungu bigenzurwa n'inyeshyamba za Ventura. Ibice bya teritwari ya Fizi nka Minembwe na Mikenke mu mezi ashize byakunze kwisibana ry'ibirwano n'ibitero by'indege za drone, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zishaka kwisubiza agace ka Minembwe kagenzurwa n'urwanyi batwirwaneho bakorana na Ventura. Kuwa gatatu saa 12:05 za nimugoroba ingabo z'ikizamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibibombe nkana ku gace gatoya cyane ka santere ya Minembwe hakoreshejwe indege z'ubwiyahuzi zitagira abapilote zirimo KT-6. Itangazo ryashyizweho ahagaragara Ventura rivuga ko ibyo bitero by'ubugome byaba iby'iterabwoba kandi bigasenya imitungo y'inzirakarengane. Hanyuma mbwire ko umugore wo muri Colombia uri mu itsinda riherutse kwirukanwa na Amerika arikoherezwa muri Kongo Kinshasa yabwiriwe n'amakuru yatanze ko ari ku gitutu cyo gusubizwa mu gihugu cye yahunze mu gihe ashobora kugirirwa n'abagezeyo. Uwo mugore w'imyaka 29 utifuje gutangazwa amazina kubera ko atinya kuba yarebwa nabi n'abatetsi ba Kongo na Colombia ari muri 15 bakomoka muri Colombia, Peru na Equateur baherutse koherezwa Kinshasa muri Kongo Kinshasa. Uyavuga ko kuva bagera muri Kongo Kinshasa n'andi mahitamo bahabwa uretse gusubira mu bihugu byabo. Ubutegetsi bwa Trump bwumvikanye nabi mu bihugu bya Afrika birimo Ghana, Eswatini, Sudani y'Epfo, Uganda, u Rwanda na Kongo Kinshasa kohereza abimukira icyo gihugu kitifuza ku butaka bwacyo. Uwo mugore yabwiye ikinyamakuru Reuters ati turi ku gitutu cyo kwemera gusubira mu gihugu cyacu batitaye ku bibazo tubafite. Yahunze Colombia 2024 nyuma yo gushimutwa no gukorerwa iyicarubozo n'inyeshyamba za FARC no kugirirwa nabi n'umugabo w'umupolisi mbere yo guhungira muri Amerika nk'uko biri mu nyandiko ye isaba Amerika ubuhungiro. Reuters ivuga ko yabonye umwaka ushize umucamanza muri Amerika yanzuye ko ari ibyago byo kugirirwa n'abaramutse boherejwe iwabo muri Colombia nk'uko Reuters bivuga. Kuba Amerika irimo kohereza abantu mu bihugu bitari iwabo byo muri Afurika byamagariwe imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko bitarimo ubumuntu kandi bitemewe n'amategeko. Abanya-Afghanistan 1,000 bafashe Amerika mu ntambara leta ya Donald Trump ishaka kohereza muri Kongo Kinshasa bahiteye utwatsi bagaragaza ko badashaka koherezwa muri icyo gihugu. Abo bantu bafashe Amerika mu ntambara mu bihugu bakomokamo mu itangazo bashyize ahagaragara bavuze ko batagishobora gusubira muri Afghanistan kubera umutekano muke baterwa no gukorana na Amerika, ahubwo bagasaba ko ibyo basezeranyijwe byubahirizwa. Bavuze bati ntidusaba kugirirwa impuhwe, dusaba leta zimwe za Amerika zubahiriza isezerano zaduhaye. Igihe abasirikare banyu batubwira kubashyigikira twarabashyigikiye, igihe badusabaga kubasemurira twarabikoze, igihe badusabaga kurwana twararwanye. Benshi mu nshuti zacu n'imiryango yacu bapfuye bakora ibyo Amerika yabasabaga mu myaka 20 yose. Twahoraga tubwirwa ko Amerika itibagirwa inshuti zayo, ubu turasaba ko natwe twibukwa, turasaba gusubira mu gihugu twakoreye. Abanya-Afghanistan kuri ubu bacumbikiye muri Katari bavuga ko bakorezwa muri Kongo Kinshasa batabishaka kuko nawo bahuriye n'iki gihugu, ikindi kikaba cyugarijwe n'ibibazo by'umutekano. Bati twumvise mu itangazamakuru ko tuzoherezwa hashobora kuba ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tureruye ntitushaka kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nta miryango yacu ihari, nta rurimi rwaho tuzi, nta burenganzira dufite bwo kuhaba, ni igihugu kiri mu ntambara yacyo, twamaze ko barabihagije kubera intambara, ntishobora kohereza abana bacu. Bonze bati ntitwanasubira muri Afghanistan, abatalibani bazica benshi muri twebwe kubera ibyo twakoreye Amerika. Ibisubwo bagusa n'ukuri Amerika irabizi kuko ariyo mpamvu tudashobora gusubira iwacu. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe umunyapolitiki urwanya ubutegetsi bwa Perezida Museveni muri Uganda Dr. Kizza Besigye ukurikirana ubugambanyi ku gihugu yujurije imyaka 70 muri gereza ya Ruzira muri Uganda. Ikinyamakuru ujyana muto cyavuze ko bwana Besigye imyaka yujuje kuwa gatatu kandi ko ashobora kuzabambwa muri gereza mu gihe cyaha cyo kugambanya igihugu cya Muhama kuko yajanishwe kwicwa mu mategeko ya Uganda.
umugore we na bene wabo bazindukiye kuri gereza ku isabukuru ya Dr. Besigye, ariko bavuze ko impano y'igitabo bamugeneye gereza yanze kuyakira ngo bazabanza kubaza amakuru inzego z'igihugu. Icyo kinyamakuru cyavuze ko cyateye gereza ya Ruzira kwanga iyi mpano bishoboka ko ari ukwanga ku isabukuru ya Jenerali Muzi Rugaba uzizihiza imyaka 52 ku wa gatanu yafangirwa n'iyo Dr. Kizza Besigye ukurikiranwe gushaka kuvana ubutegetsi mu maboko ya Perezida Museveni. We n'ibyanye mu mugore Dr. Besigye ndetse n'imirimba nyinshi bavuga ko bwana Besigye afungiye gusa ko yarashatse kuba perezida inshuro enye zose agatsindwa. Icyo kinyamakuru cyavuze ko umunyapolitiki wahoze mu ngabo zagejeje Museveni ku butegetsi mu myaka 40 ishize agaruka mu rukiko ku wa kane, nubwo icyizere cyo kuba yakira urubanza ubona ko ari gike cyane. Dr. Besigye yafashwe mu myaka 2 ishize mu kwezi kwa 11 ubwo ari muri Kenya muri Uganda ashinjwa kujya guhura n'abagomba kumugurisha intwaro zo gurikisha ubutegetsi. Umugore agaragaza ko icyaha rukumbi azira ari ukutavuga na Perezida Museveni, ibyaha byose ashinjwa bikaba ari ibicurano. Mu mahanga mubwire ko Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yavuze ko intambara iri muri Iran itangiye guca intege Uburayi. Mu kiganiro yagiranye kuri telefone na Perezida w'Ubudage Frank-Walter Steinmeier mu butumwa bwashyizwe ku rubuga nkoranyambaga rw'ibiro bya Erdogan, havuzwe ko abategetsi bombi ku wa gatatu baganiriye kuri telefone ku bana b'ibihugu byabo no ku ntambara zikomeje muri Iran no muri Ukraine. Mu butumwa buravuga buti Perezida Erdogan yavuze ko intambara iri mu karere kacu itangiye no guca intege Uburayi, kandi ko n'iki cyerekezo kidahagaritswe hakoreshejwe inzira iganisha ku mahoro, ingaruka mbi z'ibihe by'intambara ziyongera cyane. Kugeza ubu nubwo Amerika yatangaje kongera igihe cy'agayange umwuka uracyari muri hagati ya Amerika na Iran, ubunigo bwa Hormuz buracyafunze, kandi icyizere cy'ibiganiro by'amahoro by'imane zombi nacyo kiragenda kiba gikeya. Kimwe n'ahandi ku isi, Uburayi bushegeshwe n'izamuka ry'ibiciro by'ibitoro bigira ingaruka ku izamuka ry'ibiciro by'ibindi byangombwa nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ubwo kandi ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon byatangaje ku wa gatatu ko John Ferran, umunyamabanga ushinzwe ingabo zirwanira mu mazi, avuye ku mwanya we by'ako kanya. Itangazo ry'umuvugizi wa Pentagon Sean Parnell rivuga ko igenda rya Ferran ari iry'ako kanya. Iryo tangazo ryo ku mbuga X rivuga impamvu yavuye kuri uwo mwanya, rimushimira imirimo yakoze ikanamwifuriza amahirwe mu bindi azakora. Ikinyamakuru The New York Times cyatangaje ko Ferran yirukanwe nyuma y'amezi yarashize hari amakimbirane no kutavuga hagati ye n'abategetsi bo hejuru muri Pentagon ku buryo bwo kuzahura gahunda irimo kugurwa yo kubaka amato y'intambara. Umunyamabanga ushinzwe ingabo zirwanira mu mazi agenzura abasirikare ba Amerika bagera hafi kuri 1,000,000 barimo abo mu ishami ry'ingabo zirwanira mu mazi naho umutwe warwanira icyarimwe ku butaka, mu mazi no mu kirere bitwa abamarine hamwe n'abakozi b'abasivile. Igena ryibaye mu gihe Amerika irimo gushyira mu ngiro izibara ry'amato kuri Iran mu bunigo bwa Hormuz. Ferran umutegetsi wa kabiri wo ku rwego rwo hejuru mu ngabo za Amerika uvuye ku mwanya we muri kuno kwezi. Mu ntangiriro y'ukwezi kwa kane Minisitiri w'ingabo wa Amerika Peter Hegseth yasabye umugaba mukuru w'ingabo za Amerika Rand George kuva ku mwanya we. John Ferran yari ari kuri uwo mwanya kuva muri rw'umwaka ushize. Itangazo ry'umuvugizi wa Pentagon rivuga ko aba yasimbuwe by'agateganyo n'uwari icyegera cye Hang Kao. Ubwo kandi Mohammad Bagher Ghalibaf intumwa Iran mu biganiro na Amerika yavuze ko bidashoboka kongera gufungura ubunigo bwa Hormuz hashingiye ku kurenga ubwenge kose kugaragara. Yavuze ko kurenga ubwenge kurimo n'izibira ry'amato rikorwa na Amerika ku byambu bya Iran, yavuze ko ibyo bingana n'ishimutwa ry'ubukungu bw'isi ndetse no kuba gashuza ntambara rikorwa na Israel ahantu hose. Mu gisa nk'uko muza kuri Amerika na Israel, Ghalibaf yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati ntibageze ku ntego zabo binyuze mu bushotoranyi bwa gisirikare, ntibazanazigera binyuze mu gukangata. Inzira imwe ishoboka yo gukurikira ni ukwemera uburenganzira bw'abanya Iran. Byibaza ko Ghalibaf yari kugirana ibiganiro na Vice President wa Amerika JD Vance muri Pakistan muri iki cyumweru, ariko ntibiratangira. Mu ijoro ryo kuwa kabiri Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje iyongera ry'agayange hagati ya Amerika na Iran kari kiteze kurangira kuwa gatatu. Mu gitondo cyo kuwa gatatu Iran yavuze ko yafashe amato abiri y'imizigo mu bunigo bwa Hormuz. Hanyuma kandi umukuru w'uruganda runini ku isi rukora udukingirizo Carex yavuze ko ruzazamura ibiciro byarwo kugera kuri 30% cyangwa se hejuru yaho niba intambara ya Iran ikomeje guhungabanya itangwa ry'ibikoresho by'ibanze bikenerwa mu gukora udukingirizo. Gom Yakyat ukuriye Carex yabwiye ibitangazamakuru ko ikiguzi cyo gukora udukingirizo cyazamutse cyane kuva intambara yatangira. Isosiyete ikorera muri Malaysia ikora udukingirizo turenga 500 ku mwaka, ikanagemura inganda zikomeye ku isi nka Durex ndetse na Trojani ndetse no ku bigo by'ibihugu byita ku buzima. Kugeza ibitaro ku masoko atandukanye ku isi byarabungabanye cyane kuva Iran yafunga ubunigo bwa Hormuz mu kwibasira amato bunyuramo mu kwimura ku bitero bya Amerika na Israel. Hafi 1/5 cy'ibitoro bigurishwa ku isi ndetse na gaze hamwe n'ibindi bikomoka kuri peterole bisanzwe bica muri ubwo bunigo. Carex ikoresha cyane cyane ibiva mu gutunganya ibitoro birimo ammonia ikoreshwa mu kubungabunga latex ndetse n'amavuta ashingiye kuri silikone akoreshwa mu koroshya udukingirizo. Go yavuze ko muri uyu mwaka udukingirizo dukenerwa twongera hafi 30% kandi kuzamuka ry'ibiciro by'ubwikorozi no gutinda kw'ingendo zo mu nyanja byarushaho gutuma biriya byankenerwa bibura. Yabwiye ikinyamakuru The Bloomberg ati mu bibi gukoresha udukingirizo birushaho kuba ngombwa kuko utazi neza ejo hazaza hawe. Niba uzaba ufite akazi umwaka utaha, niba ubyaye umwana ubu ngubu uzaba wongeyeho undi muntu wo gutunga. Izamuka ry'ibiciro by'udukingirizo rigaragaza uburyo intambara ya Amerika na Israel na Iran yamaze guhungabanya amasoko y'ingufu ku isi, inazamura ibiciro by'ibindi bicuruzwa ku baguzi. Iyi ntambara yanateje izamuka ry'ibiciro by'amatike y'indege aho
n'amatike yaherutse mu cyiciro cya economy yazamutse mu kigereranyo cya 24% ugereranyije n'umwaka ushize nk'uko ubushakashatsi bucya bubivuga. Hagati aho kandi ihungabana mu bwikorezi bw'ibicuruzwa binyuze mu kigo cy'Abarabu ryatumye ibiciro by'ifumbire bizamuka, ndetse habaho ibura rya helium ikoreshwa mu gukora utwuma twa mudasobwa. Inganda zikora amazi yo kunywa nazo zirigura n'igitutu kubera ko ababikora babuze ibikoresho by'ibanze. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane umuryango w'abibumbye waburiye ko ibiciro by'isukari, ibikomoka ku mata n'imbuto bizazamuka bitewe n'izamuka ry'ibiciro by'ubwikorezi. Ku wa gatatu uko ibiganiro by'amahoro hagati y'Amerika na Iran bihagaze ntibyari byumvikana neza, nyuma y'uko President Trump avuze ko azongera igihe cy'agahenge hagati y'ibihugu byombi kugeza igihe ibiganiro bizakomeza.